Kani gadega Pati CCTV, bat pidang pek yaki kubor baman kasni. Rengkat kiwai pat ki jela jongkari, ke jela Meghalaya ru menta kelaya cakman, ban penkre nak benta, ban ai tika yaki kerlong kena, kibah pedeng ke khandai benai kerta hadu ke kacan senam kerta, ban yada nau jingpang yang persen, ne kata ke measles and rubella vaccination. Kaban sedang hakani ke jela, nadu ke arp sautrek menta unailor araja katpra. Si benta nakani ke jingpen kre, henne kasngi ke arp sautrek unailor, ke District Health Society National Health Mission East Castles District. Kala pelong ru ya ke jing pesotho pajba. Halor kani ketika dah ke pelong shua dah ke jing ya kecan, nadu madan Yorengham hadu State Central Library Shillong. Hakani ke jing ya pajba la pertaru dah kitin hong, ban pesotho syaki pajba. Halor unyang persen bat ubala banyada dah ke baai dah ke measles and rubella vaccination. Hadin balakot ke jing ya kejan la penbuat part sa ke jing lang State Central Library. Hak bala pensai part syaki nawan ni sementa, syakani ke jelang kentop yaki kena skol dah ke District Maternal and Child Health Officer jong ke East Castles District, Dr. JB Rani.